Le të ketë lavdi emri i Zotit vëllezër, le të vazhdojmë mësimin e sotshëm. Σήμερα με τη χάρη του Κυρίου θα μιλήσουμε για πώς ξεκίνησε η Εκκλησία, η διοίκηση της Εκκλησίας. Sot me hirin e Zotit vëllezër, tema jonë është se si filloi kisha e parë apostolike. Είναι σημαντικό να δούμε πώς λειτουργήσε η Εκκλησία και πώς πρέπει να λειτουργεί σήμερα. Është shumë e rëndësishme vëllezër që të mësojmë se si nisi kisha dhe si duhet vazhdojmë edhe neve sot e kësaj dite. Το θέμα είναι μεγάλο, θα κάνουμε αρκετά μαθήματα πάνω σε αυτό, αλλά σήμερα θα δώσουμε έτσι μια γενική εικόνα. Tema është e madhe, do vazhdojmë disa herë në lidhje me këtë temë, por që sot do bëjmë një pasqyrim të përgjithshëm. Την Εκκλησία του Ιησού Χριστού την ίδρυσε ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Kishën e Jezu Krishtit e ndërtoi vetë Zoti ynë Jezus Krisht. Και όταν έφυγε είχαν μείνει μόνο οι μαθητές και 120 έμειναν πάνω στο ανώδιο. Dhe kur iku lart në qiell, kishin ngelur vetëm nxënësit e tij, apostujt, edhe 120 veta. Υπήρχαν κι άλλοι, αλλά δεν ήταν εκεί στο ανώδιο. Ishin edhe të tjerë, por që në ato moment ku ishin në vendin ku ishin mbledhur, nuk ishin. Εκεί στο ανώδιο ο Κύριος μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Atje në atë vend ku ishin mbledhur, Zoti dha frymën e shenjtë. Ήτανε ο αριθμός τους λέει 120. Numri atyre që ishin mbledhur, na përshkruan fjalës Zotit, ishin rreth 120 veta. Μέσα τώρα σε όλους αυτούς σηκώνεται ο Πέτρος στις 9 η ώρα το πρωί, μετά είχαν λάβει ήδη Πνεύμα Άγιο. Mbasi kishin marrë frymën e shenjtë, mes gjithë atyre u ngritën apostujt dhe sidomos Pietri, i mbushur plot me frymën e shenjtë. Και βγήκε ο Πέτρος εκεί σε κάποιο εξώστιο από το σπίτι και άρχισε να τους κηρύττει. Dhe doli jashtë Pietri dhe vazhdoi të predikoj. Τους μίλησε για τον Ιησού Χριστό, τον οποίο σταύρωσαν και ο Θεός τον ανέστησε. Ju foli për Jezu Krishtin të cilin e kryqëzuan, i cili u ringjall. Τη διδασκαλία του Χριστού λίγο πολύ την είχαν ακούσει περισσότεροι από αυτούς που ήταν εκεί. Mësimin e Krishtit pak apo shumë më të shumtit prej atyre që ishin aty kishin mësuar, e dinin. Εκείνο το οποίο δεν ήξεραν μέχρι τώρα είναι η Ανάσταση του Χριστού μας. Ajo që nuk dinin deri tani ishte ringjallja e Krishtit. Γιατί οι Φαρισαίοι πληρώσανε τους φύλακες και είπαν ότι ήρθαν οι μαθητές και κλέψανε το σώμα του Ιησού. Sepse farisejt paguajtën roje për të ruajtur varrin e Krishtit dhe thanë se erdhën dishepujt natën dhe vodhen trupin e Krishtit. Και είχε διαδοθεί αυτή η φήμη σε όλη την Ιουδαία, ότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε αλλά κλέψανε το σώμα του. Dhe ishte përhapur në të gjithë Judeen kjo çështje se Jezu Krishti nuk është ringjallur përse erdhën dhe vodhen trupin e Krishtit. Οι Απόστολοι όμως μόλις έλαβαν Πνεύμα Άγιο πήραν δύναμη. Por apostujt sapo morën frymën e shenjtë morën forcë. Και με παρησία ο Πέτρος τους είπε ότι το Χριστό που σταυρώσατε ο Θεός τον ανέστησε. Dhe me pushtet tani me apostulli Pjetër tha se Krishtin që ju e kryqëzuat, ati Perëndi e ka ringjallur. Και πιστέψανε στο κήρυγμα που έκανε ο Πέτρος εκείνη την ημέρα. Dhe atë ditë besuan në predikimin që bëri Pietri. Μας λέει γραφή ότι ευαπτίστησαν 3.000 ψυχές και προσετέθησαν. Na thot shkrimi se atë ditë u pagzuan 3.000 veta dhe ju shtuan kishës. Θέλω να το διαβάσουμε αυτό. Είναι στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων. Θέλω να δούμε τη λέξη και προσετέθησαν. Θα πούμε παρακάτω πάνω σε αυτό. Është në kapitullin e 2 tek Veprat e Apostujve, dhe duam ta lexojmë këtë. Είναι το εδάφιο 40 και 41. Για διαβάστε το. Është kapitulli 40 dhe 41. Është pra kapitulli 2, rreshti 40 dhe 41. Dhe me shumë fjalë të tjera u përbetoi dhe i nxjiste duke thënë, shpëtoni veten nga ky brezi që roditur. Dhe ata që pranuan fjalën e tij me gëzim u pagzuan, ato ditë u shtuan rreth 3.000 veta. Μόλις λοιπόν
δέχτηκαν το λόγο του Θεού και βαπτίστησαν, Sapo pranuan fjalën e Perëndisë dhe u pagzuan, το εδάφιο λέει προσετέθησαν εν εκείνη τη μέρα έως 3.000 ψυχές. shkrimi thotë se ju ushtuan kishës atë ditë deri 3.000 shpirta. Πού προσέθηκαν? Ku ushtuan? Φτιάξανε κάποια οργάνωση, κάποιο σύστημα? Mos krijuan ndonjë sistem, ndonjë organizim veçantë, Προσθέθηκαν στο σώμα του Χριστού. i ushtuan trupit të Krishtit. Η Εκκλησία, αδερφοί μου, είναι το σώμα του Χριστού. Kisha, vëllezër dhe motra, është trupi i Krishtit. Και δεν συγκροτήθηκε το σώμα γιατί μαζεύτηκε ο Πέτρος και έκανε μια σύσκεψη και συγκρότησε την Εκκλησία. Nuk u bashkuan, nuk ju shtuan kishës këto njerëz sepse i mblodhi Pietri, ju tha diçka dhe u bë prej Pietrit, Ή μαζεύτηκαν όλοι μαζί και είπαν, ξέρετε κάτι, έτσι πρέπει να κάνουμε. apo mblodhen gjithë së bashku dhe thanë, kështu duhet bërë. Όχι, αδερφοί. Ξεκίνησε με το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου. Jo, vëllezër dhe motra, por kjo vazhdoi me predikimin e apostullit Pjetër. Όταν έφυγε ο Κύριος μας είπε ότι στους μαθητές υπάγεται και κηρύξατε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Kur iku Zoti jon, ju tha discepujve të tij, shkoni në të gjitha skajet e dheut dhe predikoni ungjillin. Εκείνο το οποίο έκανε ο Πέτρος κηρύττει Ajo që bën Pietri është se predikon και υπάρχει αποτέλεσμα. dhe ka rezultat. Βαφτίζονται 3.000 ψυχές. Pagzohen 3.000 shpirtra. Δεν βαφτιζόταν κάθε μέρα 3.000 ψυχές σε κάθε κήρυγμα. Nuk pagzoheshin për ditë nga 3.000 shpirtra për çdo predikim që bëhej. Εδώ πέρα ήταν καρπός του Κυρίου μας που κήρυτε 3,5 χρόνια. Por kjo këtu është fryti i Zotit tonë Jezu Krisht që predikoi 3 vjet e gjysmë. Και ο Ιωάννης ο πρόδρομος είχε προετοιμάσει τον δρόμο. Edhe Gjon Pagzori kishte përgatitur udhën, Οι καρδιές ήταν έτοιμες και στο κήρυγμα αυτό πιστέψανε και συγκροτήθηκε η Εκκλησία. por zemrat ishin gati dhe në predikimin që bëri Pietrin ju shtuan kishës. Αυτή τώρα είναι η πρώτη Εκκλησία, Kjo pra është kisha e parë, στην οποία ο Κύριος μας δεν είναι τώρα πλέον κάτω στη γη, δεν το βλέπουνε. në të cilën nuk është me poshtë këtu në tokë Zoti jon, pra nuk e shohin, Και πρωτοβουλία παίρνουν τώρα οι Απόστολοι. dhe marrin tani për të kryesuar apostujt. Δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί η Εκκλησία πώς θα είναι ο τρόπος λειτουργίας της. Nuk është përbërë tani mirë kisha për të parë se si është mënyra se si funksionon, Το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην πορεία θα συγκροτήσει την Εκκλησία. por me kalimin e ditëve të fryma e shenjtë do të përbëjë kishën e Krishtit. Θα το δούμε αυτό παρακάτω γιατί το Πνεύμα το Άγιο συγκροτεί την Εκκλησία σε ένα σώμα. Do ta shohim këtë me poshtë se si fryma e shenjtë pra e bashkon kishën e Krishtit në një trup. Θα διαβάσουμε ένα εδάφιο, δεν θα μείνω μέσα σε αυτό, θα το πούμε άλλη φορά αυτό. Απλά θέλω να το διαβάσουμε για να δούμε στην πρώτη Κορινθίους επιστολή, 12 κεφάλαιο, Do të lexojmë një paragraf, nuk do të qëndrojmë në këtë, do ta them në një herë tjetër, por thjesht ta lexojmë një paragraf tek letra si Vita Korinthius edhe të fe. Ναι, πρώτη Κορινθίους, Πρώτη Korinthius, tek letra e parë e Korintasve, έτσι 12 κεφάλαιο, kapitullin e 12, και θέλω να διαβάσετε το εδάφιο 13. paragrafi 13. Sepse të gjithë ne jemi pagzuar në një frymë të vetëm në të njëjtën trup, qofshin hebrejt apo grekët, qofshin sklevërit apo të liruarit, dhe të gjithë jemi ujitur në të njëjtën frymë. Εδώ πέρα βλέπετε ότι μόλις βαπτίζονται με Πνεύμα Άγιο οι Απόστολοι εδώ, τους συγκροτεί σε σώμα. Ποιος? Το Πνεύμα το Άγιο. Këto shohim sa po pagzohen me frymë të shenjtë apostujt, i mbledh trupin Krishtin në një trup. Προσέξτε το εδάφιο.
όλοι εμείς βαπτιστήκαμε σε ένα πνεύμα, ένα σώμα. Të gjithë, t'i japim kujdes këtij paragrafi, thotë, të gjithë ne që u pagzuam në një frym, u mblodhem të gjithë në një trup. Δεν υπάρχει χωρισμός στο σώμα. Nuk ka ndarje në trup. Τώρα, ποιος βάζει τώρα τη διοίκηση της Εκκλησίας για να προχωρήσει από εδώ και πέρα? Ο Χριστός. Tani, kush është ai që vën që të kryesojnë kishën? Krishti është që i vën. Γι' αυτό θέλω να ανοίξουμε τις γραφές μας τώρα στην Εφεσίους 4ο κεφάλαιο, Për këtë να δούμε arsye, τώρα πώς λειτουργεί η Εκκλησία. du të shohim tek Efesianët në kapitullin e 4 për të parë se si funksionon kisha. Διαβάστε παρακαλώ από το 7 εδάφιο έως το 17, τα 10 εδάφια. Lexojmë nga kapitulli 4 tek Efesianët nga 7 deri tek 17. Por se cilit nga ne ju dha hiri sipas masës së dhuntisë së Krishtit. Po çka shkrimi thot, kur ai u ngjit lart, ai e burgosi dhe u dha dhurata njerëzve. Tani kjo ai u ngjit çdo të thot tjetër përveç se ai më parë edhe kishte zbritur në pjesë më të ulta të dheut. Ai që zbriti është edhe po ai që u ngjit përmbi të gjithë qejt për të përmbushur të gjitha gjërat. Dhe ai vetë i dha disa si apostuj, të tjerë si profet, të tjerë si ungjilltar dhe të tjerë si barinj dhe mësues, për përsosin e shenjtorëve, për veprën e shërbimit dhe për ndërtimin e trupit të Krishtit, derisa të arrijnë të gjithë te uniteti i besimit dhe njohjes së birit Perëndis, si njeri i përsosur në masën e shtatit plotësisë së Krishtit. Që të mos jemi më foshnja të lëkundur dhe të transportuar nga çdo erë doktrineje, nga mashtrimi i njerëzve, nga dinakria e tyre nëpërmjet gënjeshtrave të gabimit, por duke thënë të vërtetën në dashuri, të rritemi në çdo gjë drejt atij që është kreu Krishti, prej të cilit gjithë trupi i lidhur mirë dhe i bashkuar me anë të kontributit që jep çdo gjymtyr dhe sipas forcës së çdo pjesë të veçantë, shkakton rritjen e trupit për ndërtimin e vetes së tij në dashuri. Amin. Αμήν. Στο 7 λέει ότι σε κάθε ένα από εμάς δόθηκε η χάρις κατά το μέτρο. Tek 7 thotë se tek gjithë secili nga ne ju dha hiri sipas masës së dhuntisë të Krishtit. Και όταν λέει κατά το μέτρο, εννοεί το μέτρο του δώρου. Τόσο δώρο έδωσε στον ένα, τόσο στον άλλο. Sipas masës, thotë është kjo masë që është dhënë nga Perëndia tek ne është dhuratë që na u dha. Εδώ τώρα ξεκινάει η λειτουργία της Εκκλησίας. Tani këtu është ku vazhdon funksionimi i kishës. Και όπως βλέπουμε πιο κάτω, ότι ο Χριστός είναι η κεφαλή, θα μας πει στο 15. Dhe sikur shohim më poshtë, Krishti është kreu, ashtu sikur na thotë tek 15. Δεν μπορεί κανένας μας να κάνει κάτι άλλο από αυτό που λέει το κεφάλι. Nuk mund të bëj dikush tjetër diçka tjetër nga ajo që i thot kreu ose koka. Το κεφάλι διατάζει το σώμα και κινείται το χέρι, το πόδι, δίνει εντολή ο εγκέφαλος και κινούνται. Kryet është ai që jep urdhër trupit, domethënë që të veprojë këmba, dora, syri, veshi, gjitha. Όταν κοπεί από το σώμα ένα μέλος, είναι άχρηστο, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Kur një pjesë e trupit pritet nga trupi, atëherë ajo është e pavlerë, nuk duhet më. Τώρα, ποιος είναι αυτός που δίνει αυτές τις διακονίες? Tani kush është ai që jep këto shërbesa? Αυτός είναι ο Χριστός. Ai është Krishti. Και θέλω να προσέξουμε γιατί για να λειτουργήσει η Εκκλησία χρησιμοποιεί είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Dhe do ta shohim me kujdes se që të funksionojë kisha është që vepron Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë. Πριν προχωρήσουμε εδώ, θέλω να ξαναπάμε πάλι στο ΙΒ 1 Κορινθίους και να διαβάσουμε τα πρώτα τώρα εδάφια.
Përpara se të përparojmë këtu, duam të kthehemi tek Korintasit 1 ku ishim përpara, tek kapitulli 12. Από το 1 τώρα μέχρι το 11. Nga 1 deri tek 11. Μέχρι το 12, εκεί που ξεκινήσαμε πριν. Από το 1 δηλαδή μέχρι το 13, και είχαμε διαβάσει το 13, διαβάστε το πρώτο κομμάτι τώρα. Atëherë lexojmë vëllezër te kapitulli 12 të 1 Korintasve, nga fillimi. Dhe për sa përket dhuntive frymore vëllezër, nuk dua të jeni të paditur. Ju e dini se kur ishit pagan, të riqit pas idhujve të pagojnë në shtytje të qastit. Prandaj ju bëj të ditur se askush që flet në frymën e shenjtë nuk thot mallkuar qoftë Jezusi, edhe asnjë nuk mund të thot Jezusi është Zot veçse në frymën e shenjtë. Ka larmi dhuntish, por i njëjti frymë. Ka larmi shërbimesh, por është i njëjti Zot. Dhe ka larmi veprimtarish, por është i njëjti Perëndi, i cili bën të gjitha gjërat në të gjithë. Dhe secili t'i jepet shfaqje frymës për dobinë e përbashkët. Dikujt pra i jepet me anë të frymës fjalë diturie, një tjetri sipas tij po atij fryme fjalë njohurie, një tjetri besim nga po ai frymë, një tjetri dhuntinë e shërimeve nëpërmjet po atij fryme, një tjetër pushtet për të kryer vepra të fuqishme, një tjetri profeci, një tjetri të dallojë frymrat, një tjetri larmi gjuhësh dhe një tjetri interpretimi gjuhëve. Dhe të gjitha këto i bën i njëjti dhe i vetmi frymë, duke i ndarë gjithsecilit dhunti veç e veç, ashtu sikurse do ai vet. Amin. Εδώ λέει δεν θέλει ο Απόστολος Παύλος να έχουμε άγνοια για αυτά τα πράγματα. Këtu thot apostulli Paul se nuk don të jemi në mosdije për këto gjëra. Γιατί αν έχουμε άγνοια θα κάνουμε λάθη τα οποία θα χαλάσουμε και άλλους αδελφούς. Sepse nëse nuk do të dim, atëherë do bëjmë gabime të tilla saqë të prishim edhe vëllezër të tjerë. Και θα μας πει τώρα στο 4 εδάφιο ότι είναι διαιρέσεις χαρισμάτων, το πνεύμα όμως το αυτό. Do të na thotë tek paragrafi 4 se ka larmi dhuntish, por i njëjti frymë. Θα μας εξηγήσει πιο κάτω ότι αυτές οι διαιρέσεις είναι 9. 9 είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Këtu do të na shpjegojë më poshtë se këto larmi dhuntish janë 9. Το οποίο το Πνεύμα το Άγιο δίνει αυτά τα χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία για να περπατήσει η Εκκλησία. Ku këto dhunti i jep fryma e shenjtë në kish në mënyrë që të mundet të ecë kisha të përparojë. Δεν αρκούν όμως τα χαρίσματα αυτά για να λειτουργήσει η Εκκλησία. Por këto dhunti nuk mjaftojnë që të mund të funksionojë kisha. Θα πει τώρα στο 5 εδάφιο είναι διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως αυτός. Do të thot tani tek paragrafi 5 se ka dhe larmi shërbimesh, por i njëjti Zot. Εδώ δεν μας λέει ποιες είναι αυτές οι διακονίες, τις λέει εκεί που διαβάσαμε στην Εφεσίους. Këtu nuk na i thot se cilat janë këto shërbime, por na i thot tek Efesianët ku lexuam pa përpara. Είναι αυτές οι 5 διαιρέσεις. Janë 5 shërbesa këtu. Τις οποίες όμως διακονίες τις δίνει ο Χριστός τώρα. Προσέξτε, όχι το Πνεύμα του Άγιο, ο Χριστός τις δίνει και αποστέλει. Ku këto shërbesa nuk i jep fryma shenjtë, por i jep Krishti. Και είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο αυτός, ενεργούν τα πάντα εν πάση. Dhe ka dhe larmi veprimtarish, por është i njëjti Perëndi i cili i bën të gjitha gjërat në të gjithë. Εδώ τώρα αυτές οι διαιρέσεις είναι τι κάνει ο πατέρας. Këtu tani këto veprimtari është se çfarë bën Ati. Δηλαδή είναι ο Πέτρος στη φυλακή και στέλνει ένα άγγελο και ελευθερώνει τον Πέτρο. Domethënë është Pietri në burg dhe Perëndia dërgon një engjëll dhe çliron Pietrin nga burgu. Σε άλλη περίπτωση θα δούμε να κάνει ένα σεισμό εκεί στους Φιλίππους. Αυτά τα κάνει ο πατέρας. Në rast tjetër shohim atje në burgun e Filipëve, që është apostulli Paul, të bëjë një tërmet dhe të çlirohet pali, domethënë. Këto i bën janë veprimtaritë që bën Ati. Τα ενεργήματα δηλαδή αυτά τα κάνει ο πατέρας για να προχωρήσει το έργο του Κυρίου. Këto veprimtari pra është që i bën Ati Perëndi
që të mund të përparoj vepra e Zotit. Πάμε τώρα ξανά στην Εφεσίους να δούμε αυτές τις διακονίες. Tani le të kthehemi përsëri tek Efesianët për të parë këto shërbesa. Πρώτα απ' όλα, όταν λέμε διακονία, να καταλάβουμε τι σημαίνει. Përpara se gjithash, kur themi për shërbes, të kuptojmë se çdo të thotë kjo fjalë. Γιατί πολλοί τα έχουν πάρει ότι οι διακονίες είναι έχω μια θέση και κυβερνάω. Sepse shumë e kanë marrë sikur shërbesa është të kesh një pozicion për të qeverisur të tjerët. Διακονία, αδερφοί μου, είναι υπηρεσία. Αυτό πάει να πει διακονία. Υπηρετώ. Fjala shërbes do të thotë që të shërbesh. Δεν πάει να πει ότι είμαι πρώτος. Nuk do të thotë kjo që të thuash se jam i parë. Ο Κύριος μας όταν έπλυνε τα πόδια στους μαθητές, τι τους είπε? Zoti jon kur u lau këmbët dishepujve, çfarë u tha? Ποιος είναι μεγαλύτερος, αυτός που κάθεται στο τραπέζι ή αυτός που υπηρετεί? Kush është më i madh, thot, ai që ulet që rrin i ulur në tavolinë apo ai që shërben? Αυτός που κάθεται. Ai që është i ulur në tavolinë është më i Ο madh. Κύριος μας λέει, εγώ όμως είμαι ανάμεσά σας υπηρέτης. Por Zoti ju tha se unë sot në mes jush ju shërbeva. Οι αδερφοί μας οι οποίοι παίρνουν διακονίες από τον Ιησού Χριστό I vëllezërit tonë që marrin shërbes nga Zoti jon Jezu Krisht είναι δούλοι. janë shërbëtor. Προσέχτε, δεν είναι διευθυντές. Të japim kujdes kësaj se janë shërbëtor dhe nuk janë drejtora. Είναι δούλοι. Αρχηγός είναι ο Χριστός μόνο, το κεφάλι, κανένας άλλος. Drejtori ose komandanti është Jezu Krishti dhe kërkush tjetër. Και αυτοί οι δούλοι κάνουν ό,τι τους λέει ο Κύριος τους. Dhe këto shërbëtorët bëjnë atë që u thot Zoti i tyre. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα ότι αυτός που ανέβηκε, λέει, αυτός που κατέβηκε προς τα κατώτερα μέρη της γης. Për këtë arsye thot këtu, ai që u ngjit thot është ai që përpara kishte rënë në pjesët më të ulta të dheut. Αυτός δεν είναι ο πατέρας, είναι ο Χριστός μας. Ai nuk është Ati, por është Krishti, Ο οποίος ανέβηκε, λέει, σε ύψος και αιχμαλώτευσε αιχμαλωσία. i cili thot u ngjit në lartësi dhe robëroi robërinë. Tash, Ενώ εμείς κάποτε είμαστε αιχμάλωτοι στην αμαρτία, ne dikur ishim robër të mëkatit, μας ελευθέρωσε ο Κύριος na çliroi Zoti και από μόνοι μας τώρα γίναμε δούλοι του Κυρίου. dhe me dëshirën tonë u bëm pra vetë me dashjen tonë u bëm shërbëtor të Zotit. Σε αυτούς τους ανθρώπους τώρα τους δίνει κάποια χαρίσματα ο Κύριος μας. Tani këtyre njerëzve Zoti u jep shërbes, dhunti, më falni. Είναι ξεχωριστό αυτό, άλλο αυτά που δίνει το Πνεύμα του Άγιο. Kjo është e veçantë. Tjetër është ajo që jep pra fryma e Shenjtë. Ο Κύριος μας, αν θυμάστε, είχε στείλει τους Αποστόλους και κάνανε θαύματα πριν ακόμα λάβουν Πνεύμα Άγιο. Zoti, nëse ju kujtohet, kishte dërguar apostujt dhe bën mrekullira përpara akoma se të merrnin frymën e Shenjtë. Έκλεξε, λέει, 12 τους οποίους ονόμασε και Αποστόλους Zgjodhi thot 12 të cilët i quajti apostuj και τους έδωσε την εξουσία. dhe ju dha pushtet. Βλέπετε, πρέπει να δώσει την εξουσία ο Κύριος. E shifni pra se duhet të japë pushtetin Zoti. Εάν μας στείλουν άνθρωποι, δεν έχουμε αποτέλεσμα. Po të na dërgojnë njerëz, atëherë nuk do të kemi rezultat. Μία φορά είχαμε πάει στο Κόσοβο εδώ με τα αδέρφια Një herë kishim vajtëm në Kosovë me vëllezërit και μας είπε εκεί μία κυρία ότι στείλανε τόσους Αποστόλους από την Αμερική εκεί. dhe na tha një zonjë atje se i dërguan kaq apostoj nga Amerika. Λέω, πολύ σωστά το είπες, τους στείλανε οι εκεί αδερφοί. Dhe thot mirë the se i dërguan vëllezërit nga Amerika, domethënë ato apostoj. Αυτός δεν είναι Απόστολος Χριστού. Ai nuk është apostulli i Jezu Krishtit. Ο Απόστολος δεν είναι αυτός που αποστέλουμε εμείς. Apostulli nuk është ai që e dërgojmë ne.
Είναι άλλο πράγμα αν είναι Απόστολος δικός μας, γιατί εμείς το στείλαμε, τι αποτέλεσμα θα έχει, τίποτα. Është tjetër gjë se nëse është apostull të cilën ne e dërguam, atëherë nuk do të ketë rezultat. Αν όμως τη δώσει ο αρχηγός που είναι το κεφάλι στην εκκλησία, είναι αλλιώτικα. Nëse ka dërguar kreu i kishës që është Krishti, atëherë do të ketë rezultat. Αυτός λοιπόν τώρα ο Χριστός, Ai pra tani Krishti έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους. dha dhunti njerëzve. Στον ψαλμό, αν θα πάτε, που περιγράφει και λέει το αναβάσεις της αιχμαλώτευσης αιχμαλωσία, λέει για να κατοικείς μεταξύ αυτών. Tek psalmi nëse lexojmë, në psalmin që thotë se unë gjit për të robëruar robërinë, τι είπες στο ψαλμό, είπατε αδελφέ? Στο ψαλμό είναι ο 68 ψαλμός, πάμε να το δούμε όμως από εκεί γιατί είναι ωραίο. Le ta shohim tek psalmi 68, thot ta shohim se është. Είναι ο οξύ ήτα ψαλμός, ο 68, να δείτε πώς το λέει εκεί. Psalmi 68. Και είναι το 18 εδάφιο, για διαβάστε το. Psalmi 68, rreshti 18. Ti e ngjitur lart, ke burgosur robërinë, ke marrë dhurata nga njerëzit dhe nga rebelët me qëllim që ti o Zot Perëndi të mund të qëndrosh atje. Βλέπετε, αυτό τώρα το παίρνει ο Απόστολος Παύλος και μας ερμηνεύει ότι αυτός είναι ο Χριστός. Shifni se këtë merr apostulli Paul dhe na shpjegon se duke na thënë se është Krishti. Μας λέει λοιπόν ότι ο Κύριος εχμαλώτησε τώρα εμάς που είμαστε κάποτε εχμάλωτοι στην αμαρτία, εμάς τώρα μας εχμαλώτησε με την αγάπη Του. Na thot tani se na robëroi ne që ishim dikur mëkatar, por na robëroi duke na bërë robër të Tij me dashurinë e Tij. Και έδωσε χαρίσματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Dhe u dha dhunti atyre njerëzve. Προσέξτε εδώ το εδάφιο, για να κατοικείς μεταξύ αυτών. Që të banojë në mes tyre. Ο Θεός φανερώνεται μέσα στην Εκκλησία με τα χαρίσματα που έχει δώσει σε αυτούς τους διακόνους του λόγου. Τώρα θα το δούμε τι σημαίνει αυτό. Perëndia shfaqet në kishën e Tij me anë të dhuntive që u ka dhënë shërbitorëve të Tij. Δίνει λοιπόν αυτές τις υπηρεσίες ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία, οι οποίες είναι 5. Jep këto shërbesa pra Zotin në kishë, të cilat janë 5. Για να δούμε ποια είναι η υπηρεσία που κάνουν αυτοί οι δούλοι. Dhe të shohim se cila është kjo shërbesë që bëjnë ato shërbitorë. Εδώ πέρα μας λέει ότι έδωσε αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστάς, πνεύμας και δασκάλους για προς την τελειοποίηση των Αγίων. Dhe këtu na thotë se ai veti dha disa si apostuj, të tjerë si profet, të tjerë ungjilltar, të tjerë si barinj e mësues, për përsosjen e shëndorëve. Ο σκοπός που δίνει τώρα αυτά τα χαρίσματα ο Κύριος είναι για να τελειοποιηθούμε όλοι και να γίνουμε καλοί χριστιανοί. Qëllimi pra që jep këto shërbesa Zoti jon është që të gjithë të përsosemi në besimin e Jezu Krishtit. Και μας λέει εδώ πέρα ότι είναι για το έργο, λέει, της διακονίας, σημαίνει υπηρετό δηλαδή, έτσι, για το έργο της υπηρεσίας λοιπόν. Na thot këtu pra për veprën e shërbimit, για την οικοδομή του σώματος, δηλαδή να αυξάνει το σώμα, πώς μια οικοδομή με διάφορες εργασίες αυξάνει, έτσι πρέπει να αυξάνεται και να οικοδομείται το σώμα της Εκκλησίας. Për ndërtimin e trupit, ashtu sikur një ndërtim ndërtohet, domethënë, dhe përparon, kështu duhet të ndërtohet edhe trupi i Krishtit që është kisha. Αυτές τώρα οι διακονίες χρειάζονται για να μέχρι που να καταντήσουμε όλοι στην ενότητα της πίστεως.
Këto shërbesa tani duhen derisa të arrijmë të gjithë ne në unitetin e besimit. Οποιοσδήποτε χωρίζει πρέπει να ξέρετε ότι δεν μπορεί να έχει διακονία όταν χωρίζει τους αδερφούς. Kushdo njeri që do të ndaj vëllezërit për njëri tjetrit, nuk mund të jetë shërbëtor i Zotit. Εδώ ο στόχος είναι να είμαστε όλοι ενωμένοι. Προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια. Këtu qëllimi është që të jemi të gjithë të bashkuar, të japim kujdes kësaj. Τι είναι αυτό όμως που μας κρατάει ενωμένους? Por çfarë që na mban bashkuar? Η ενότητα της πίστεως. Uniteti i besimit. Εάν δηλαδή λέει άλλο ο Πασκάλης και άλλο εγώ, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Në qoftë se themun diçka tjetër dhe tjetër thot vëllai thot, atëherë nuk do të përbërojmë dot së bashku. Ήρθε μία φορά ένας ποιμένας και μαζευτήκαμε 2 εκκλησίες για να κάνουμε μια κοινή συνάθρηση. Erdhi një herë një bari i kishët dhe u mblodhëm të 2 kishat për të bërë një mbledhje të përbashkët. Τους έδωσα το λόγο, λέω, ορίστε, μιλήστε το λόγο του Κυρίου. Ju thash fjalën dhe ju thash urdhëroni folje fjalën e Zotit. Και διάβασε αυτός ο αδερφός ότι πρέπει να ενωθούμε, να είμαστε όλοι ενωμένοι, να είμαστε ένα. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου. Dhe lexoj ai vëlla se duhet të bashkohemi, të jemi të gjithë së bashku që të bëjmë vullnetin e Perëndisë. Αφού μίλησε 10 λεπτά περίπου, Pasi foli rreth 10 minutash pak a shumë, ήρθε η σειρά μου. erdhi radha që të flasë unë. Λέω αμήν. Dhe i them amin. Θα ενωθούμε, αλλά τώρα, όχι αύριο. Do të bashkohemi, i thash, por tani jo nesër. Για να δοκιμάσω, λέω, τώρα από μέσα μου το εννοούνε. Ja të provoj, them brenda meje, e kanë me gjithë mendje që të bashkohemi. Θα ενωθούμε, λέω, αλλά τώρα. Do të bashkohemi, i thash, por tani. Δεν μου λένε. Po më thanë. Ωραία, λέω. Βγαίνουμε έξω, είμαστε ενωνόμαστε σήμερα. Bukur i them, dalim jashtë, jemi bashkuar, u bëjmë një dhe dalim jashtë. Και βγαίνει έξω ένας αδερφός από τη μία εκκλησία και μαζί με ένα άλλο αδερφό από την άλλη εκκλησία και φέρουν μια ψυχή στον Κύριο. Dhe dalin 2 vëllezër, do më thënë njëri nga njëra kishë, tjetër nga kisha tjetër që u bashkuan, thotë, dhe i folën në shpirti dhe e sollën në kishë. Και αυτή η ψυχή είναι χωρισμένη. Dhe ai person që erdhi në kishë ishte i ndarë. Εσύ τι θα του πεις τώρα, μπορείς να ξαναπαντρευτείς ή δεν μπορείς? Tani, ti çfarë do t'i thuash se mund të martohesh përsëri apo jo? Εγώ λέω θα του πω βάσει του λόγου του Κυρίου, αφού πίστεψες τώρα στο Χριστό. Unë thot në bazë të fjalës të Zotit, do t'i them, πρέπει να μείνεις όπως είσαι. se duhet të qëndrosh sikur je i ndarë. Να ευνοχήσεις τον εαυτό σου για τη βασιλεία των ουρανών. Të bësh evnuk për mbretërinë e qiejve. Εσύ, λέω, αδερφέ, τι θα του πεις? Kurse ti vëlla, çfarë do t'i thuash? Δεν μίλαγε. Nuk fliste. Λέω, αδερφέ, εγώ θα του πω αυτό, εσύ τι θα του πεις? I them vëlla, unë këtë do t'i them, por ti çfarë do t'i thuash? Δεν μίλαγε. Nuk foli. Λέω, άρα το ξέρεις το εδάφιο, λέω. Atëherë pra e din paragrafin, i thash. Εάν εσύ του πεις ότι μπορεί να ξαναπαντρευτεί, λέω, τι θα γίνει, θα μαλώσουμε μετά. Nëse ti do t'i thuash se mund të martohet përsëri, atëherë do të zihemi. Όταν λοιπόν λέμε ενότητα της πίστεως, αδερφοί μου, Kur themi pra uniteti i besimit, δεν εννοούμε ένωση, δηλαδή να ενώσουμε αλάτι και νερό, να φτιάξουμε θάλασσα. nuk kuptohet që të bashkojmë ujë dhe krip dhe të bëjmë detin. Μιλάμε ενότητα. Por flasim për bashkim, për unitet. Η ενότητα είναι καθαρό νερό και καθαρό νερό έχουμε πολύ καθαρό νερό. Dhe uniteti ose bashkimi është ujë i pastër me ujë të pastër dhe të bëhet ujë akoma më i pastër. Εάν ενώσουμε όμως το καθαρό νερό με τη θάλασσα, Por nëse bashkojmë ujin e pastër me ujin e detit, πρέπει λοιπόν να ενώσουμε όμοια πράγματα. pra duhet të bashkojmë gjëra të njëjta. Για να ενωθούμε, αδερφοί μου, πρέπει να λέμε όλοι το αυτό. Që të bashkohemi vëllezër dhe motra, duhet të themi të gjithë të njëjtën gjë. Εάν λέω άλλο εγώ
άλλο ο Πασχάλης, άλλο ο Τόνι, άλλο εδώ πέρα που βλέπω ο Λάντι. Tani nëse them të tjera unë, të tjera Pashku, të tjera Toni, të tjera Landi, Δεν θα μαλώσουμε. nuk do të zihemi përfundimisht. Αφού εγώ θα λέω άλλο και ο άλλος θα λέει άλλο. Derisa unë do të them një gjë, tjetri do të thojë një tjetër. Προσέξτε τώρα ποιος είναι ο σκοπός των διαγωνιών. Tani do të të japim pak kujdes për të parë se cili është qëllimi i shërbimeve. Να λέμε όλοι το αυτό. Të themi të gjithë të njëjtën gjë. Μα έρχεται ο άλλος, γιατί όλοι νομίζουν ότι έχουν αποκάλυψη και οδηγία. Vjen tjetri dhe e vërteta është se të gjithë mendojmë se kemi zbulesë të së vërtetës. Αλλά αυτό που φαίνεται τώρα φαίνεται από τα αποτελέσματα. Por kjo që duket tani duket nga rezultati. Ο Κύριος μας έστειλε λοιπόν Αποστόλους. I Zoti jon dërgoi apostuj. Οι Απόστολοι δεν έχουμε σήμερα, δεν έχουμε στο μέγεθος τουλάχιστον των Αποστόλων, εγώ δεν έχω δει κάποιον. Tani apostujt të paktën në statin e apostujve të atëhershëm unë s'kam parë kënd sot. Σίγουρα όμως έχουν μια αποστολή πολύ αδερφή γιατί τους έχει χρησιμοποιήσει ο Κύριος. Por nga ana tjetër është gjë e sigurt se kanë mision vëllezërit të cilët i përdor Zoti në atë mision që i përdor. Μετά λέει και οι 5 αυτές υπηρεσίες γίνονται από άντρες. Pastaj thotë që të 5 këto shërbesa bëhen nga burra. Γι' αυτό λέει Αποστόλους. Për këtë Το αρσενικό δηλαδή πάει. Apostoj thotë në gjinin mashkullor e thotë. Προφήτας, δεν λέει αποστόλισσες, δεν λέει προφήτισσες στο θηλυκό, λέει προφήτας, άντρες, όλοι αυτοί είναι άντρες. Nuk thot profetesha, por thot profet, ose apostulle, nuk thot apostulle, por thot apostoj. Μετά ευαγγελιστάς, δεν λέει ευαγγελίστριες, λέει ευαγγελιστές. Pastaj thot ungjilltar, nuk thot ungjilltare. Άλλους λέει ποιμένας, δεν λέει ποιμένισσες, ποιμένας, άντρες όλοι. Thot barin, nuk thot baresha. Και διδασκάλους, δεν λέει και διδασκάλισσες. Dhe mësues thot në fund, nuk thot mësuese. Βλέπετε, όλοι αυτοί τώρα που υπηρετούν με αυτά τα χαρίσματα που αποστέλει ο Χριστός είναι άντρες. Pra, të gjithë ato që shërbejnë me shërbesën që i dërgon Jezu Krishti janë burra. Και ο σκοπός τώρα της υπηρεσίας αυτών των ανθρώπων Dhe qëllimi i shërbesës së këtyre njerëzve είναι να τελειοποιηθούν οι Άγιοι, është që të përsosen shenjtënorët, να οικοδομηθεί το σώμα του Χριστού për të ndërtuar trupi i Krishtit, και να μην είμαστε πλέον νήπιοι, λέει, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο διδασκαλίας. dhe të mos jemi foshnja që të na tundoj çdo doktrinë që të lënë të kundemi dhe të transformohemi nga çdo doktrinë njerëzore. Να γίνουμε δηλαδή άντρες, μην μας παρασέρνει ο ένας από εδώ και ο άλλος από την άλλη. Të bëhemi burra besimit, pra, dhe të mos na tërheq njëri nga njëra anë dhe tjetri nga ana tjetër për të na çuar ku të duan. Έρχεται κάποιος και λέει ότι παραδείγματος χάρη ο Μωυσής και ο Ηλίας έχουν αναισθηθεί. Vjen dikush për shembull dhe thotë se Mojsiu dhe Elia janë ringjallur Πριν από τον Χριστό. përpara Krishtit. Και έχετε επιχειρήματά του. Dhe tregon domethënë diçka edhe nga fjala e Zotit. Δεν εμφανίστηκαν στο όρος της μεταμορφώσεως. Duke thënë se nuk u shfaqën përpara dishepujve në malin e shpërfytyrimit. Ναι, εμφανίστηκαν. Po, u shfaqën. Δεν μας λέει όμως κάπου ότι αναστήθηκαν με το νέο σώμα πουθενά. Por nuk na thot as kërkund fjala Perëndis ato u ringjallen me trupin e ri. Είναι ψυχές οι οποίες εμφανίζονται και είναι κοντά στον Κύριό μας και εμφανίζονται και μιλάνε για την Ανάστασή του. Janë shpirtra të cilët janë pranë Zotit dhe shfaqen për të treguar ringjalljen e Krishtit. Το σώμα όμως δεν το έχει πάρει κανένας ακόμα.
kurse trupin e ringjallur nuk e ka marrë askush akoma. Η Γραφή μας λέει ότι ο Χριστός πρώτος αναστάσει εκ νεκρών. Dhe shkrimi na thot se Krishti është i pari që është i ringjallur nga të vdekurit. Όταν λέει πρώτος, δεν σημαίνει ότι τρίτος μετά τον Μωυσή και τον Ηλία. Kur të thot se është i pari i ringjallur nga të vdekurit, nuk do të thot se është i treti pra pas Mojsiut dhe Elias. Υπήρχαν και εκείνη την εποχή οι οποίοι λέγανε ότι έγινε η Διανάσταση, λέει, και ανατρέπανε τα σπίτια των αδελφών. Τι κάναν στα σπίτια των αδελφών? Εμφανίστηκαν. Υπήρχαν και την εποχή του Παύλου, οι οποίοι λέγανε ότι έγινε η Διανάσταση και ανατρέπανε την πίστη των οικογενειών. Në kohën e apostullit Paul thot, ishin disa që thonin se është bërë ringjallja dhe kështu lëkundin besimin e shumë njerëzve. Εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν έχει λάβει άλλο στο σώμα το άφθαρτο. Ne do të jemi të kujdesshëm sepse s'ka marrë kush akoma trup të paprishëm. Η Γραφή μας λέει ότι όλοι αυτοί οι Άγιοι τώρα που είναι κοντά στον Κύριο, Shkrimi na thot se të gjithë të shenjtë që janë pranë Zotit, τους κοιμηθέντας δια του Ιησού θα τους φέρει μαζί του ο Κύριος. Ato që kanë fjetur dhe janë domethënë në Zotin, do t'i sjellë me vete Krishti kur vi. Και θα λάβουν αυτοί πρώτοι το άφθαρτο σώμα οι αποθανόντες και μετά εμείς, οι ζωντανοί. Ato të pare do të vishen me trupin e paprishëm, pastaj ne. Θα μου πείτε, είναι ανάγκη να το ξέρουμε αυτό? Do të më thoni, ma është e nevojshme që ta dim një gjë të tillë? Βέβαια πρέπει να το ξέρουμε. Patjetër që duhet t'i dim. Αν λέμε ότι έγινε Ανάσταση, πάει, χάσαμε την ισορροπία μας. Në qoftë se themi se është bërë ringjallja, atëherë kemi humbur ekuilibrin ton. Μόνο ο Χριστός δεν είναι η απαρχή. Vetëm Krishti thot është i pari. Έπειτα όσοι είναι του Χριστού. Pastaj të gjitha ato që janë të Krishtit. Εμείς θα αναστηθούμε όλοι σε δεύτερο χρόνο. Δεν είχε αναστηθεί ο Μωυσής του Ηλίας και μετά ο Χριστός μας. Nuk është, ne do të ringjallemi në një kohë të dytë, domethënë. Nuk është ringjallur Mojsiu, Elia dhe pastaj Krishti. Σας έφερα ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε. Ju solla një shembull të thjeshtë për të kuptuar. Οι απλοί αδερφοί, όταν ακούνε τέτοιο κήρυγμα ότι ο Μωυσής του Ηλίας θα αναστηθεί, δεν το καταλαβαίνουν. Kur vëllezërit e thjesht dëgjojnë një predikim të tillë që është ringjallur Elia dhe Mojsiu, nuk e kuptojnë. Οι διακονίες όμως αντιλαμβάνονται πριν τι γίνεται και βοηθάνε την Εκκλησία να μην πέσει σε αυτή την παγίδα. Por shërptorët që janë domethënë në shërbes e kuptojnë gjërat e tilla dhe e arrin kishën përpara se të bjerë në gabime të tilla. Λένε τα εδάφια της Γραφής. Thojnë paragrafet nga Bibla. Συμφωνούμε όλοι ότι κανείς δεν έχει αναστηθεί. Bijem në dakord të gjithë se askush nuk është ringjallur. Και είμαστε όλοι ένα. Dhe jemi të gjithë një. Όταν όμως ο Τόνι αρχίζει και μου λέει, αδελφέ, έχει αναστηθεί ο Ηλίας και ο Μωυσής. Por nëse Toni vazhdon të më thojë se është ringjallur Elia dhe Mojsiu, δεν το λέει, ευχαριστούμε τον Κύριο, λέω, εάν το λέει, nuk e thot dhe falenderojmë Zotin, por po ta thoshte, τότε τι θα γίνει? Άλλο θα λέει ο ένας, άλλο θα λέει ο άλλος. Atëherë çfarë do të bëhet? Njëri do të thotë kështu, tjetri do të thotë tjetër gjë. Τώρα, όλοι οι εργάτες έχουν μια γνώμη. Tani pra të gjithë shërbëtorët do të kenë një mendim. Δεν σημαίνει επειδή έχουμε μια γνώμη ότι πρέπει όλοι οι άλλοι να την ασπαστούν. Nuk do të thotë kjo që të kemi të njëjtin mendim e gjithë të tjerët do të na bien dakord me ne. Γι' αυτό υπάρχουν οι διακονίες τώρα. Dhe për këtë arsye janë shërbesat. Οι οποίοι μπορούν να δώσουν τη σωστή κατεύθυνση. Të cilët mund të japin drejtimin e saktë. Να μην παρασέρνει το καθένας μας με κάθε άνεμο διδασκαλίες. Që të mos lëkunde gjithë secili nga ne me çdo erë doktrinje. Ήρθε μια φορά ένας και έκανε ένα κήρυγμα. Erdhi një herë dikush dhe bëri një predikim.
Αδερφοί, πρέπει να φοράμε όλοι οι γυναίκες άσπρο μαντίλι, δεν είναι πιο ωραίο? Dhe tha, vëllezër dhe motra, duhet që të gjitha motrat të vejnë në kryet e tyre, domethënë në kokë të vejnë shamia të bardha, nuk është më mirë? Ωραίο ακούγεται. Bukur, mirë dëgjohet kjo. Μπαίνω κι εγώ μέσα στην εκκλησία μετά, γιατί έλειπα τότε. Πες πάλι μία, αδελφέ. Έρχομαι μετά από λίγες μέρες κι εγώ στην εκκλησία, μπήκα ξανά μέσα. Dhe pas pak ditësh erdha përsëri në kishun, u futa në kish. Βλέπω όλες τις αδελφές με άσπρα μαντίλια. Dhe i pash të gjitha motrat me shamia të bardha. Μπράβο, λέω, τύχη σήμερα, όλες με διαλέξανε άσπρο μαντίλι, λέω. Bravo, thash, ka që rastësishme kjo, të gjitha zgjodhen të njëjtën ngjyrë. Δεν ήξερα όμως ότι τους είχε πει έτσι. Por nuk e dija si u kishte thënë kështu. Μετά το έμαθα, λέω, αδερφές, πώς και εγώ όλοι σήμερα είχατε συνοηθεί και βάλατε άσπρο μαντίλι. Dhe pastaj mësova se i pyeta, thash, si është e mundur që sot të gjitha motrat keni vënë shamia të bardha? Όχι, ένας αδερφός μας το είπε έτσι και έτσι, δεν είναι πιο ωραίο? Jo, na tha, një vëlla na tha dhe nuk është kështu më mirë. Προσέξτε τώρα, ωραίο ακούγεται σε αυτή. Shikoni tani, mirë dëgjohet kjo në vesh. Ωραίο είναι να το βλέπεις μες στην εκκλησία. Dhe e bukur është që ta shohësh në kish. Δεν είναι όμως σωστό. Por nuk është e duhur kjo. Γιατί αν ο Κύριος μας ήθελε να φοράνε όλες οι γυναίκες άσπρο μαντίλι, θα μας έλεγε οι γυναίκες να σκεπάζουν το κεφάλι τους με άσπρο μαντίλι. Sepse po të dënte Zoti që gratë të kenë të gjitha shamia të bardha, do të na thoshte Zoti, motrat të kenë shamia të bardha. Por nuk e thot ngjyrën. Αφού δεν το λέει, πώς θα το κάνουμε, να το προσθέσουμε? Derisa nuk e thot Zoti në fjalën e tij, ç'a ta shtojmë ne? Γιατί πολλοί νομίζουν ότι αν προσθέσουν, αν αφαιρέσουν κακό, αν προσθέσουν δεν πειράζει. Sepse shumë mendojnë duke thënë se nëse heqin diçka është keq, por nëse shtojmë diçka mirë është. Nuk prish. Όχι, το ίδιο κακό είναι όταν προσθέσεις. Jo, e njëjta keqe është. Sikur të heqësh, ashtu edhe sikur të shtosh. Όποιος λέει προσθέσει σε αυτό το βιβλίο, θα του προσθεθούν οι πληγές που είναι γραμμένες μέσα. Kush shton, thot, në këtë shkrim, do t'i shtohen plagët që janë të shkruar në këtë libër, thot shkrimi. Αν του προσθεθούν οι πληγές, πού θα πάει? Στην κόλαση με όλες τις πληγές, έτσι δεν είναι? Nëse ngjiten këto plagë që ka në te, ku do të shkojnë? Në ferr do të shkojë. Εάν πάλι κάποιος αφαιρέσει και το αφαιρεθεί το όνομα. Por përsëri nëse dikush heq diçka nga shkrimi, do t'i hiqet. Όποιος δεν βρέθηκε γεγραμμένος στο βιβλίο, ρίφθη στη λίμνη του πυρός. Kush nuk u gjend i shkruar në libër, u hodh në liçenin e zjarrit, thot. Δεν είναι λιγότερο κακό να προσθέσουμε από το να αφαιρέσουμε. Pra nuk është e keqja më e pakët nëse i shtojmë apo nëse i heqim. Καταλάβατε τώρα, οι διακονίες είναι να μας πούνε ακριβώς αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου και να περπατήσουμε ακριβώς. Siç e kuptuam, pra, shërbesat janë që të bëjmë ashtu sikur e thot shkrimi, fjala e Perëndis. Και αυτούς τους ανθρώπους χρησιμοποιεί ο Κύριος για να μην λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Dhe këto njerëz pra përdor Perëndia që të mos thojë gjithë secili çfarë të dojë. Εάν τα καταφέρουμε και λέμε όλοι το αυτό, πάει να πει ότι κάτι καλό έγινε. Nëse ja arrim që të themi të gjithë të njëjtën gjë, do të thotë se diçka mirë bën. Όταν όμως ακούω, ναι, είναι έτσι, αλλά μπορεί να είναι και αλλιώς. Μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί να είναι και αλλιώς. Por kur dëgjojmë se po kështu është, por mund të jetë edhe pak ndryshe ose pak më ndryshe. Αυτό, αδερφοί μου, καταλαβαίνετε ότι μετά από λίγο θα έχουμε κι άλλη διαφορά, κι άλλη διαφορά, κι άλλη διαφορά και στο τέλος θα γίνουν μεγάλες οι διαφορές και θα χωρίσουμε. Dhe kur janë gjëra të tilla, do të shohim pra se do të kemi ndryshime të mendimit njëri nga tjetri dhe përfundimisht do të vijë koha që nuk do të mund të përparojmë së bashku. Γι' αυτό δεν πρέπει να αφήνουμε καμία διαφορά και πρέπει να τη λύνουμε αμέσως. Për këtë arsye nuk do të lëm asnjë lloj ndryshimi, do që ta zgjidhim çdo çështje në vend. Οι διακονίες λοιπόν δεν είναι τοπικές σε ένα μέρος. Shërbesat nuk janë vendore pra për një vend,
për një Οι kish. διακονίες είναι για όλη την εκκλησία, σε όλο το πρόσωπο της γης. Por shërbesat janë për të gjitha kishat në të gjithë faqen e dheut. Ο Απόστολος Παύλος, παραδείγματος χάρη, δεν είχε πάει στην Κρήτη, Apostulli Paul, për shembull, nuk kishte qenë në Kret, αλλά επειδή έχει τη διακονία αυτή, στέλνει τον Τίτο por nga që ka atë shërbes, dërgon Titon και του λέει σε αφήκα στην Κρήτη dhe να thot, καταστήσει σε κάθε πόλη πρεσβυτέρους καθώς σε διέταξα. dhe thot të lasht në Kret për të vënë në çdo kish për të bërë pleq ose peshkop. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εντολή από τον Κύριο και κηρύττουν το λόγο του Κυρίου όπως πρέπει, αυτοί οι άνθρωποι έχουν εξουσία, τους δίνει μάλλον ο Κύριος την εξουσία σε όλες τις εκκλησίες. Njerëzit pra të cilët i përdor Zoti, u jep pushtet për të gjitha kishat. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκκλησία της Αλβανίας, εκκλησία της Ελλάδος, εκκλησία της Γερμανίας, εκκλησία της Ιταλίας, εκκλησία της Αμερικής. Μία θα είναι η εκκλησία του Κυρίου μας. Nuk mund të bëjmë pra kisha të jetë kisha e Shqipërisë, e Gjermanisë, kisha e Italisë, kisha e Amerikës, por një është kisha e Krishtit. Και αυτή η εκκλησία έχει αυτή τη διοίκηση. Πρώτα απ' όλα είπαμε είναι οι 5 διακονίες. Dhe kjo kish, pra kisha e Krishtit, e ka këtë drejtim, se pari pra janë 5 shërbesat. Οι οποίοι αυτοί όλοι είναι δούλοι. Në këto shërbesa janë të gjithë shërbëtorë. Επαναλαμβάνω, δεν είναι διοικητές, είναι δούλοι. E përsëris se nuk janë komandant, por janë shërbëtorë Υπηρετούνε. që shërbejnë. Εσείς μπορείτε να μην έρθετε εδώ πέρα σήμερα κάποιος, εγώ πρέπει να είμαι. Ju mbase për jush dikush mund të mos vinte sot këtu, por unë duhet të isha. Εγώ δεν μπορώ να λείψω ποτέ. Unë nuk mund të mungoj nga kjo. Εάν δεν είμαι, παραδείγματος χάρη εδώ στην εκκλησία της Νάξου, είμαι σε κάποια άλλη εκκλησία. Nëse nuk jam për shembull në kishën këtu në Nakso ku jam në një kishë tjetër. Είμαι σε κάποια υπηρεσία του έργου του Κύριου, δεν μπορώ εγώ να λείψω. Jam dikun duke shërbyer në veprën e Zotit, pra dhe unë nuk mundem të mungoj. Ένας άλλος αδερφός όμως μπορεί, εγώ δεν μπορώ. Kurse një vëlla tjetër mund të mungoj ndonjëherë, kurse unë nuk mund të mungoj. Αυτό, αδερφοί μου, παραδείγματος χάρη τώρα παρουσιάστηκε μια ανάγκη σε μια εκκλησία. Ποιος θα πάει, εγώ θα πάω, θα τρέξω. Tani për shembull u paraqit një nevojë në një vend tjetër. Kush do të shkoj? Unë do të shkoj, do të vrapoj të shkoj. Με πήραν τηλέφωνο προχτές, εντάξει, θα παρατάω και πω τι θα κάνω, θα πάω να υπηρετήσω. Më morën në telefon dje dhe duhet të shkoj t'ju shërbej. Αυτό θέλω να καταλάβετε, η διακονία δεν είναι κυβερνήτης και εξουσία και κάνω ό,τι θέλω. Shërbesat do të kuptojmë se nuk janë kam pushtet të bëj çfarë të dua, pra bëj qeverisi unë. Λέμε αυτό μας είπε ο Κύριος να κάνουμε, αδερφοί, τίποτα άλλο. Εμείς είμαστε απλοί, μεταφέρουμε εκείνο το οποίο μας είπε ο Κύριος, τίποτα άλλο. Por thjesht themi, kështu thot Zoti në fjalën e tij dhe kështu duhet bërë. Thjesht bëjmë atë që na thot fjala e Zotit. Η εκκλησία είναι του Κυρίου, οι ψυχές είναι του Κυρίου. Kisha është e Zotit edhe shpirtrat janë të Zotit. Τώρα πέρασε γρήγορα η ώρα. Στην πορεία τώρα θα σας πω μόνο έτσι εν περιλήψη. Tani do t'ju kaloj edhe ora, por do t'ju them pak shpejt. Υπάρχουν μόνο αυτοί οι Απόστολοι, δεν έχουμε κάποια άλλη διακονία. Në shërbesat janë vetëm këto apostujt, pra sikur tham, nuk ka ndonjë shërbes tjetër. Αλλά το έργο του Κυρίου αυξάνει και οι μαθητές κάναν όλες τις δουλειές. Por vepra e Zotit shtohet, shumohet dhe dishepujt bënin gjitha punët. Οι Απόστολοι μοιράζανε και το φαΐ στο τραπέζι, οι Απόστολοι κηρύττανε, οι Απόστολοι προσευχόταν, οι Απόστολοι τρέχανε. Apostujt luteshin, apostujt flisnin fjalën e Zotit, ju shërbenin në për tryeza, në për tavolina. Δεν προλαβαίνανε. Dhe nuk ja dilnin dot. Και έτσι θα δούμε μετά εκλέξανε 7 διακόνους, θα δούμε για τα υλικά. Dhe sikur do të shohim më poshtë, domethënë zgjodhen 7 djak, domethënë për gjërat materiale. Η λέξη είπαμε διάκονο σημαίνει υπηρετό.
Fjala dhjak do të thotë të shërbej. Απλά αυτοί οι διάκονοι που εκλέξαν είναι για να υπηρετούν στα υλικά πράγματα, στα τραπέζια. Thjesht dhjakët janë shërbëtor pra për të shërbyer në gjërat materiale. Ato shërbenin atëherë në tovolina. Αλλά και στα πνευματικά, γιατί βλέπουμε το Φίλιππο και το Στέφανο να υπηρετούν και με πνευματικά χαρίσματα. Por jo vetëm në gjërat materiale, edhe në gjërat frymërore, sepse sikur shohim Filipin dhe Stefanin, të cilët shërbyen edhe nga ana frymërore, domethënë. Η ώρα μας όμως πέρασε, θα πούμε σε επόμενο πώς τελεχώνεται αυτή η εκκλησία μετά με πρεσβυτέρους, διακόνους. Por nga që ora kaloi, do ta shohim në mësimin e ardhshëm se si kisha përbëhet dhe përforcohet me elementet e duhura, domethënë me peshkop, me dhjak. Απλά σήμερα θέλω να καταλάβουμε ότι ο ποιμένας παραδείγματος χάρη μιας εκκλησίας δεν είναι το αφεντικό. Por sot duhet të kuptojmë se për shembull bariu i kishës në kishë nuk është pronar. Η εκκλησία είναι του Κυρίου. Kisha nuk është pronë askujt, është e Zotit. Και λένε πολλοί, ναι, αλλά δεν απευθύνεται στον άγγελο της κάθε εκκλησίας. Αυτός είναι υπεύθυνος. Dhe thojnë disa, po nuk drejtohet fjala e Zotit tek engjulli i kishës, ai është përgjegjësi. Ναι, αλλά με ποιους ελέγχει τους ποιμένες των 7 εκκλησιών? Με τον Ιωάννη, με τον Απόστολο. Po, por me kë i kontrollon ose i korrigjon baritë e këtyre kishave me Gjonin, me apostullin Gjon i Με kontrollon. τη διακονία. Me shërbesën pra. Στέλνει ο Κύριος το μήνυμα σε όλες τις εκκλησίες. Me anë të shërbesës dërgon Zoti mesazhin tek të gjitha kishët. Θα πούμε πολλά βέβαια τώρα, είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα και θα το πούμε αναλυτικά για να ξέρουμε πώς λειτουργεί η εκκλησία του Κυρίου μας. Do të janë shumë për të thënë për këto gjëra dhe do t'i shohim në radhë sepse janë të rëndësishme t'i dimë. Αμήν.